Ɔgyebea TV, wobɛgye wo ho. Rabbi Yekese, Asubio, Rabbi Oyekese, Yada, I was so Rabbi Ase. Se onwa, or the end of the day, Achaye, na Yada so Etiase. Yes, Papa Binoka said, today is a great day, and a great day is today, said by DC Kwame Pachi. In Koma time, no cars has them, that's so a good and I had that pound dark as here, Emma Sumbrin to Thompson. He said, I was so rabbi. Now, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh, and now I am far at that on Nana, Dormaa, Osagyefo, Oseadeeyo, doctor, Nana Agyeman Badu the second in Temuti, and they will probia him. Yes, you are Hakeke, yet there are so many be a back probia him. Rabbi Oyekese na nana empanimfo ewa ha na sebi said ya yaka no ye nyina nana no animu emu be esi printing ade o asase we na hokwa ti abetina hai ye won panimfo be wose ye dan won wadi a won na woni nana ekọ na kra na Adribom, Aya Bibia Bom, a far Dormaa, and my home. And it's our brain. Yanche, Betun sa, Afreya, Mamma, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh. Ne ho kan ne soronko na waba ɔso bɛma yɛ ennom baako. Ansana yaba bɛdai na na Dormaa mpanimfo a wɔwɔ yɛ ntem adi. Asumdwe tontom somso ya Ahenkro etitiru amahene a wɔwɔ yɛ ntem enso ha ya bɛda wɔn mo so adi ama na Dormaa hene ene na tena nkonwa so ehu wɔn sɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh Obaya or the dominam Rabbi Yekese. Amen. Rabbi Yekese.
I just upon Pacha over have bear and Kaka. Rabbi Yekese, Rabbi Yekese, Enianum, Edikan, Ediasida Kessia Bema, Nana Domahini, Osagyefo, Oseadeeyo, Dr. Agyeman Badu the second. Se Agyeman so no ama mpani so ba saa na yaso ate no na se mpo wentumi ama we kra kire se owodo ne opepa e di ma asomdwe tontonso na ye beto aso no dwumadi a ti sei no ye nim se ahoho atitiro ene woyi mu se mbre sei so a ese don wadi na ye nyina ye hom na mpo ye hia mu abonti a yan kosi omuhe na mom ye di omudin ene be from ti yen se mbre wa asem we hu no ye dikan asomdwe tontonsom Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh ase se osum we eye Ghana adihye de na sa adihye bedi ade se de a na esa ahemfo endi mu kan na omudi mu akotin enti osum yi ekra ahemfo bebre na so san se ye tukwanti kakra na abeka nsa wa ha ye wa ahemfo bebre over 60 a omwo osum ne mu mahenefo ne divisional chiefs omunyina keka ho tikakra ba ha ye beda omwadi e de akere Dormaa ye hye mu ha no nempo ye hye o ma bontin anase ye be hye wo headquarters ne ye hu omo a ye hu omo nso omudibia e wo osum ne mu ye dikan a wo ha no e ye ni ablade ono no wapega ne nsa fefefe e wo nananom nchen ho no ono nso ohini o aje kutuku nkran ana ye wona na akresi ameyawo na akresi ameyawo oye ohini ewo ameyawo krum owo petepong divisional stool land ho enodinade na ube pejansa na ye hu bia Rabbi Yekese etosu biom no ye wo nana kofi duayetem nana kofi duayetem ono so ohini ewo ekonfi eno ohini ewo ekonfi eno sanso ne wo nana seidu akumanyi ono so ohini anase busapanyi ewo asin seidu kro ne wo ohima ama kumsin asefina ho ono so odi na konya ena ye wo nana eku bese the second ono so oye ohima anana ewo gomwa asin ena ye wo ohima brema amaka ono so odi ade ewo nzima atuabo eho no odi ade ena ye wo ekua frimpoma mami ekua frimpoma oso oka mpanifo no ho a omuti ho empanifo yi ahemfo yi ena ye pri ekonfi otom edibaye na mefa eno enkwawiye no ye wo hini a ono so odi ade ewo attendance traditional council oyankobi ahini ewo attendance traditional council diani nana apia nuama the second ono so ka osum penifo no apega ne sa ewo ho no penifo yi esum ne mo penifo a omonso omati se nyame eche Ghana di fefefe se no omonso di omo ho abedom osum no na omudi osum no hu dwuma eboa magana de himai yanya nyama papa ewo ya tositena mo ya wiye ho no penifo a ya beto omo ha no mahini Oseadeeyo Osagyefo ono no ka se Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh medi unyankopon nachi fiti neko menimi fie de unyankopon beka no eno ne ebedi ekire enti bra na bedi dwuma sei ewo mekro no mo ti se yaba Dormaa hini ni nase a onhwe ye kwa ma ne mpanefo abetena ase
na omohwe na dwumadie no enko wano nti nana domahini ne mpanifo a mo abetena se ene yeda omadi edi amaye no pamcho me bodia no apagya onsa boko na dom ni nyina ehu sa ampa nana domahini oboye chidom madwumadie no ebeko na wiye pa yewo Osagyefo chiami oye opanyi ampon pipra Osagyefo chiami ne din opanyi ampon pipra onu no apagya ne nsa no yewo oba panyi ama chumwa oba panyi ama chumwa onu no ama ne nsa so no yewo oba panyi ata efia yewo oba panyi ata efia sanso ne yewo domahini osiminam kwa so ba etimi mo obi abetena manemu na meba mabedi dwuma se mantimi ambedumre pemu mama obi atena se na wedi dwuma e di amame eti oyedomahini ne representative ye nana Oseadeeyo Saberima Dr. Agyeman Badu the second ono no osi na na mu se si ambre kwa ono so odi dwuma bi e wo baabi nti dini opanyi ni diani opanyi a friend berima efrititi sampon saw opanyi a ni dini berima efrititi sampon saw ono na otina mu edi amadomahini ono so oye panyi e wo Dormaa mowri hini mangre hini fancy hono yewo panyi a ono no ye domahini aye Osagyefo the chief of staff Osagyefo the chief of staff ono so ne diani honorable Frank Kumi de enyina ye nem no so yo so ma prekupe ye wie ne sei no ye betia mu kakraka na Rabbi de ne hira tie ego mo so Rabbi ye kese embanifo asunje tontosom ni we asunje tontosom na krabata ki tuwe bi aye dia ba pie do makro die mu na 2nd April ya wo ye nimi ye be ye hye kese ewa kofi otom mu yesre ye mamu unofficial invitation ye wie ne say no mutum enim behwe amubo say ye wodom over 30,000 ene ye be hye mu wo ho da mu nyina ase Amen.
Mapo manado, mapo manado, Zejahan kodra him. Mapo manado, mapo manado, mapo manado, Zejahan kodra him. Mapo manado, mapo manado, mapo manado, Zeyakan kodra yet. Elijah kasa, Shilo kasa, Asomjehin kasa, Asasura kasa, Atemwadura kasa, Akanane Nyame Somafo Yawoh. Ahenkro hene ewuramu ewuraze nyansa no fitase Nyame Somafo Yawoh. Agyeman Kronkron papa kasa na womma ya so na yeriteo kaso okunene kaso osabaribe kaso Awo Nyame Somafo Yawoh. Ya so yeriteo kaso okunene kaso edambarimbe kaso Awo tuna na Yawoh. Ya so yeriteo Adam kunyene kaso amani na montati agwati na montati agwati na nurale kasa na mwenteno Awo akani Agyeman Yawoh. Ya so yeriteo Adam kunyene kaso amani na montati na agwati na montati agwati na nurale kasa na mwenteno Awo Elijah. Ya so yeriteo Adam kunyene kaso Okasada Yamini be wamani kasada da Okasada Helejifa wamani kasada kasada bana kasada Nyame Somafo. bana kasada bana kasada bana kasada
Amen. Yo, nananum awubratimala. Yena awubratimala entrance. Rabbi yakase. Rabbi yakase. Yo, Rabbi oyakase ampa. The memory yakoso ayate asida kase. Yatema otumfo nyankopan. Yo, ona onyene mbetini ye. The memory on yet in a year, ABC dam pensi. As then Yanet da. The memory of Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh Waba. That I was saying Rabbi. Some of them are not from Brian. I made a memory of the Brian. Menano, Manamejano. Mianum Nadofo, the memory of the can. Mammy, a betty Akumemu yet Akumebo to form. Yes, Rabbi, I was saying that Ome and Tiasi Akuma. Ah, then Sammy Olibe. Yatabatase, Rabbi Yakase, Nasra no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh. Oba menu muduwa kasa mesado modonhwe masra phone no get kitamon mfantu fom boko afiso bia mo benya call bi na mo benya frɛ bi mo fonto baby so wo frama boko no ma kwanche mo gete mo nya no ma matrase afiso sa o menu mudu gina na so on kasa masra la me yente kasa o wanchenchen baby ara Jamiti, la munya mabayajun. Madamasi. Rabbi Yakase. Amen.
Something come. And I think I think I was saying I'm for now. What's the matter? I say about me, but about the. I'm more to see our more amazing open. I think I had a temple, my arm of them once I say, I'm in the hand. Béni soit l'Éternel notre Dieu qui a envoyé son grand pouvoir par son amour pour cette nation, pour transformer cette nation en une nation religieuse. L'Éternel est dit et il est juste, que sa volonté soit accomplie. Amen. Alléluia. About memory in I, a commission, or a book of some. I hope I'm to share to her. Now, never know, sir. I'm not sure I am. The memory. I'm a bass on the Akupon. Got no soon, but now I'm a bass on the moon. Now, I'm a bass on the motion, the Gassapina room. And Sana, or Ahenkro would actually as a mother. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous fait comprendre que tout ce que nous voyons, c'est les travaux de la prophétie qui est en train de s'accomplir. Car l'Éternel fut décidé de choisir 3 nations, et c'est dans ces 3 nations qu'il aura la religion de l'Éternel. Et c'est à travers ces 3 religions que toutes ces personnes sur cette terre iront pour pouvoir avoir le royaume des cieux. Isaiah 19:24. Isaiah chapter 19, verse 24 to 25. Then in Israel book 1 Misrim, or in Assyria, what's in Ibasa. I insure Asas Finfin or Sunday, Dom Erasi Eshawan. There is Shekami man Misrim, a Missan of Ejuma Assyria, the major person Israel. Namo Amay Erase in Sina Hemaro, Israel, Misrim, or Assyria. Church Dormaa, Misrim, only Saudi Arabia, Assyria, only Akanapo, Adembi, Obu Asasi, our Penagada. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo a fait méditer dans le livre d'Ésaïe 19-24, verset 25. Et il nous dit que l'Éternel fut choisi 3 nations. Et ces 3 nations, il y a Israël, il y a Moussiri et il y a la Syrie. Lorsqu'on parle de Moussiri, c'est la terre dont les Arabes occupent, qui est l'Arabie Saoudite. Et lorsqu'on parle de la Syrie, c'est la terre dont les Akans sont, donc on parle de Ghana. Alors ces 3 nations, donc l'Éternel a eu à choisir pour envoyer sa religion. Il y a l'Israël, il y a Moussiri qui est l'Arabie Saoudite, et aussi il y a la Syrie qui est le Ghana. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh is the one enlightening our knowledge with the word of God, and these are his words. He mentioned that great thanks be to the Most High God for sending such a great power into this nation to turn the nation into God-worshipping nation. He said due to his greatest mercies, he has on a nation that has fulfilled his oldest promise. The Most High God is righteous and his ways are unchangeable, and that God, the creator of all things, shall be done as your word says. Amen. Hallelujah, he said. He mentioned to us that all the work that he is doing and the activity he is partaking in the nation are all concerned of prophecy that has been said earlier on. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said these prophecies are what, when each time reaches, then the Most High God allow it to be fulfilled on earth. And so he mentioned to us that the Most High God have appointed 3 nations for himself. And these 3 nations, he has mentioned that he's putting religion or his way of life into the 3 nations. And the 3 nations' way of life, or the religion they will have, is a religion that all the humanity in the world must enter before they attain salvation on the day of judgment. He allowed the scripture to be read to us in Isaiah chapter 19, verse number 24 to 25, as reference to the 3 nations that the Most High God have appointed for himself. And the scripture mentioned that the 3 nations are Israel, Misrim, and Assyria. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo explained these 3 nations as has been mentioned to us, that Israel, as has been mentioned, is the Israel we know. But Misrim, as has been mentioned, he said that is the land we call today Saudi Arabia. Then Assyria, as has been mentioned at the time of prophecy, are the people who are called the Akans. It is they who were settling at the place called Assyria. It is these same Akans who migrated due to the promise the Most High God have made, and they have come to resettle on the promised land, which we call today Ghana.
So he's explaining the three nations today. It is going to be Israel, Saudi Arabia, and Ghana. Amen. Let them see Moses, the Assumption of Maman, or the Israel. And she also consider Muhammad, and mention that they come. The Assumption of Woman, Marba, Maka. And now that she opinion upon us at the Ghana. Opinion upon us at the Ghana ha. Then be Abaya Isha, I'm a Pimira woman. Pida wo echi iya asudwe wa da kamram na bi asemo da iya himmu konkotin za osembere wo bi agidefim na be yakopon na sunu mo ansana. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit quelle raison pour laquelle l'Éternel envoya la religion de l'Éternel qui est le judaïsme. Et aussi, il a envoyé le prophète Mahomet au niveau de l'Arabie Saoudite qui a envoyé l'islam à la Mecque. Et il nous dit présentement, c'est maintenant que la religion de l'Éternel est arrivée au niveau de Ghana. Alors il est obligatoire que toute personne qui aimerait avoir la paix, qui aimerait avoir la santé, qui aimerait avoir la liberté spirituelle comme physique. Et lorsque tu mourras aussi dans le séjour des morts, tu auras la paix et avoir le royaume des cieux. Il faille que tu rentres dans la religion qui est ton son pour pouvoir avoir cette liberté et que c'est obligatoire. Ainsi, I hope I want to be a master the Bayawa, my one Casapia. Now, the way I remember, I understand. About some the Cabin Rasson, I don't know some or Yabusum, but seriously now. Let them see Yakupon Sman as one one call. Now I catch other summer, I mean Yakupon that Papier, no way in prayer. That's okay. Then the Sabbath as to do. Aya, or boy, Aheman, no Nija. Aheman, not more better than Yakupon Pier, or General Homa, better than one San Pierre. And see, I pray a beauty, no, could better pay no more. Exodus chapter 15, verse number 26. Now, Brazil Yankopon is here. Now, I yes, I ought to name woman. Now, I'm a swan number and some do. Now, it's Sina Shazi Narada. Honors it. Men Kafa Yerbeera, Missimico Egypt, if you do be go do. Now, but I'll say, ANC. Number back and I am assuming Ghana. Now, for one sassy. At Yakupanaka. The best said, the Amian Pampiro, or William Paya. As I heard them, the good Muslim, never do good. And Yakupanama Israel, Yakupanama Arabia. I know national provider home that I am coupon open. I'm left to miss the phone. Now, I'm not going to pay any other kind. Only the kind who are coupon and Sana. Say, who there only am upon honorable, only be better. What the camp out of church will win. Deuteronomy chapter 6, verse number 4. Israel, see, a Razian Yankopon ye Razakor. Now, for what come in Nara? Now, when you were crying Nara, now you want to say, Yankopon. More church you want on the market shown. Now, let me papa. Now, let me be or smart, but God has also good. Amen. Quran chapter 112. Say, Allah is one. As a catcher home, when she catcher what I have upon, I agree to the eternal God. He begot none, nor was he begotten. None is equal to him. The man Yakupon I can, Yamo, always be Yakupon Awoba. Yakupon Awoba. Now, all your gas, so then what's more man to continue and see, baby. Only I can answer me. The Emperor Yakupon Yakura. One question should be one Kajamwa. Boko Sopo, Boko Madamo, Boko Ministry, Boko One. I am hoping that you want it. The boss me, and I be able to get a hay, not or smile, opening a coupon. You pass a Yansa neighbor room. Ubi Biabe, now appear so, or a while with a Aheman as a modern Mokundi.
Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que l'Éternel n'a pas créé l'humain pour le faire venir sur cette terre, pour que l'humain fasse ce qu'il nous a créé pour que nous puissions l'adorer. Et il nous dit la première personne que l'Éternel a jetée sur cette terre, c'est Lucifer. Alors, et ses adorations. Raison pour laquelle Dieu, par son amour et par son affection, a envoyé ses messagers pour qu'on puisse délivrer l'homme. Car tout ce que l'Éternel a créé, il y a l'enfer et il y a le paradis. Alors, toute personne qui désobéira à l'Éternel ira en enfer. Pour qu'on puisse comprendre pourquoi Dieu n'aime pas qu'on adore d'autres dieux. Il dit, il a fait méditer dans le livre de Exode, là où l'Éternel nous charge d'adorer lui, l'Éternel, lui seul. De ne pas adorer d'autres dieux, les dieux qui ont été fabriqués par les mains de l'homme. Et aussi, il a fait méditer dans le livre de Deutéronome pour nous expliquer ce que Dieu désire. Dans le livre de Deutéronome, là-bas, on nous dit que l'Éternel dit qu'il est un seul Dieu, il est monétaire. Et il est un Dieu, donc on ne doit pas adorer autre Dieu à part lui. Et il a dit, si vous m'obéissez et que vous respectez ce que je désire, vous n'allez pas souffrir, mais que vous auriez... On nous dit que c'est maintenant que la religion de l'Éternel est arrivée. Alors lorsque tu adores Dieu, il ne faudrait pas que tu ailles ailleurs pour aller chercher de l'aide. Lorsqu'on parle d'ailleurs, chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les pasteurs, chez les charlatans, pour aller chercher des instruments pour adorer. Il dit quand tu fais cela, c'est que tu n'adores pas Dieu, mais que tu adores les idoles ou tu adores le diable. Alors, soit tu iras en enfer ou soit tu iras au paradis. Si tu veux aller dans le royaume des cieux, il faudrait que tu obéisses à la loi dont l'Éternel te dit de l'adorer lui seul. Et il a fait méditer aussi dans le Coran 111. Là où le Coran aussi, il nous dit que Dieu, il est unique. Alors, tout ce qu'il dit, il est unique et identique. Alors, il a dit aussi aux Arabes aussi d'adorer lui, l'Éternel, lui seul. Et de le servir lui, l'Éternel, lui seul. De l'appeler et il nous répondra. C'est ainsi aussi qu'il a ordonné aux Israélites. Il nous dit, c'est maintenant que la religion de l'Éternel est arrivée au Ghana. Raison pour laquelle nous avons les mêmes lois et les mêmes servitudes que les Israélites et aussi avec les Arabes. L'Éternel lui dit de l'adorer lui seul. Alors, si tu veux avoir la paix et que tu veux avoir la santé et dans le royaume des cieux aussi, tu puisses avoir accès, il faudrait que tu adores le qui est assommé de ton sommet. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh continue to enlighten our knowledge with the word of God, and he said to us that as he has mentioned earlier on, the Most High God who appointed 3 nations, of which he mentioned them to us, that they are Israel, Mizraim, and Assyria. Explaining them, he explained that Israel is the Israel we know, Mizraim is the land we call today Saudi Arabia, and then Assyria, as we mentioned, are the people we call today the Ghanaians, and they are settling on the land called Ghana. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, as the Most High God have made the promise that he's sending religion or his way of life into these 3 nations, he said to Moses, he gave him a religion and a book which he took to the people of Israel. The same way he has sent Prophet Muhammad, may the blessed peace of Allah be upon him, was also given a religion and a book which he took to the people of Arabia. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, it is not a thing of the people of Ghana. They are serious, they are Khans. So that is the reason it is this time that God's true religion have reached the nation Ghana. And at this time that God's true religion have reached the nation Ghana, it is a must for everyone to stop whatever form of worship we belong to and come into the true religion or the true way of life of the Most High God. He continued and said that the Most High God do not create human being for us to come and live the life we pleases. We should live a haphazard life, and then at the end of it all, we attain salvation. He said that is all it. The Most High God have created man to come onto the earth for a purpose. And that purpose is that we have to recognize him and follow his principles on earth. And based on this, he has created 2 kingdoms. One which is the heavenly kingdom, and then the other which is hell. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that any human being who would not recognize the Most High to follow his principles on earth, then you will be put into hellfire on the day of judgment. And those who are going to follow his principles will be put into the heavenly kingdom on the day of judgment. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame
read to us in Exodus, of which mentioned that the Most High God said we should follow his principles and then abide the peace and comfort we are looking for. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, the principles that we are to follow, it is this that we do not know, and for this reason he said, God's true religion is not in the nation Ghana. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that the Most High God, he is one God, and for that reason, his principles of worshiping him and his words are also one. And therefore, we go into the scripture in the book of Deuteronomy, which he mentioned to us that the people of Israel who first had the religion of the Most High told them that in Deuteronomy mentioned that they should understand that the Most High God is one. And that is what Moses told the followers at the time. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is to the people of Israel. Then the Arabians who also had God's religion, it took us into the Quran, in Quran chapter 112, which mentioned that they should say Allah is one. He said this is a message that was given to Prophet Muhammad, may the blessing and peace will be upon him, to be given to the people of Arabia. This is to tell us that the Most High, because he is one, his principles that fall across all his appointed nation are also one. He said at this time, it is this time that God's true religion have come, which is also getting us the understanding that the Most High God is one. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that this one God is what we ought to know, and that is God's true religion in the nation. And that is because we came into the nation with idol worship. That is what our ancestors read the nation with. This idol worship is what we are practicing in the nation. And also when one is going through problem, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, we know where we go to. But to understand that God is one, you're supposed not to see any spiritualist for spiritual assistance. You have to believe that the Most High God who is one, it is him alone that will do all that pleases all you need in your life. It is him who will assist to you. And therefore, you will not go to any spiritual assistance from any spiritual person. Tell them to be the pastor or the malam or the fetish. You will not go to them. Rather, you rely solely on the one God, the monotheism God. Kayerbo government mu mpina wayen ochocha wansapo hwe ahochil hwe owupi awamana mu yakopa na mai wantem hu na mato asadu botwesi wa mabiaro no mu amaya yakopa na mai oye de man no so ayesmasam na so onyim na mpanyefunu wonyima na ka wa adem ebi a wonyim tetebe do Israel sa asem bi so man mu na oyasmo oya papa ohin na asmo ka na wonka pra nkwanshapo no mra wonka na wonka pra shop oya ro hosam abra corona ba wansa so pie ko gupara mi ko bompa oya ro hosam wonyim ho hwe ohin wonka pra kwanshapo no mra Osana ho na woti Yakopan no kasa. Enti sa ase bi esuma sama. So ha bi bo me no ma. Ahoro ba wotu a che nana. Eyedam, why pe na da hi. Anya so bod me to kra. Na gara de obakra onka pra so fo mbra. Obo wi onka se hwe. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, faisons un peu les analyses de cette nation. Il nous dit, lorsqu'on regarde dans la nation, il y a la maladie qui domine. Il y a la mort prématurée. Lorsqu'on parle de la mort prématurée, il y a des gens qui meurent tôt. Et il nous dit aussi, regardez les problèmes, les soucis, les fardeaux que les gens ont. Et son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, une nation qui est une nation de l'Éternel, il ne doit pas avoir tout cela. Et il nous interpelle. Il dit, lorsque il y
shoda na da na oshin asle we fi ana shi we fi da na oshin na so nkwapo a wo mere mu a wo ka esuma sam say e gara ha ashapo madampo e nsepu na akwampo womra na wo ma che ne da na oshin na se waka da na nchira na bi obi a wo che na se na mo kwapo ina wo ba Ɔkrɔnkrɔnyi onto manka kapin bra ya nkopɔ no so nya wo pan Daniel ɔno na ɔdu do a abaka ɔhen ne da na ɔhwe na ne yɛhwiri na afɛ ɔkyɛ na ase the sense that ɔtompi akopɔ Daniel ka sɛ yɛ hɔ Daniel chapter 2 verse 16 going asna Daniel kɔdan mu kabisa ɔhen no dem de wama ɔma ne mber ɔbɛkyerɛ na ase ɔhen ya asoda da na ɔhwe na ɔkyɛ ne yɛhwiri na obese waka mo ache dase na ba se bi o yimpe bi ehi ase yimpe bi ehi wa wo da sebo wa wotuma achira adult na enze bro do Daniel ndo so hina mambere na mababa chewa for verse 17 na Daniel konifie na kada nsem na ezechire ne mfefo api ne nuan ma wo so ya nkwanhwapon aka asem chire ho Enenia Mishia ni Azariah de won sire ohenia won sire osoro nyankopon ho se ka so kan ha also one sire osoro nyankopon ono ko si no nsa mo rebran ho mo bohu wo esuma semi ho Daniel na ne mfefo wa nka Babylon o se no ohenia ya mre won kum Babylon ya safu inara nsa Daniel so wantu wa kan so kan ho bi verse 19 na wo yi esuma sam no kire Daniel wo undergo eyi do ho mu asa adadwinara Yankopon a ono no onyim do wo ho biara abaka asam kire Daniel ohina da na oso na no yafin abaka da na kasa kire no na bi oche na ase Daniel shire osoro Yankopon Daniel bo ase de nshranka Yankopon ni zindada ono anyansa na tumzi wono na ono na osachembre na shaber otahin na oshahin o manyansa funyansa na ma hona awowo ntiase nyimze odanzama no mudo na osama na na oyimpa senyima o mu wiase na ma wo ehu wasa wiase osrota do o ehu do rokodo senyima ye ehu ya nyim da ma Yankopon nya beso da na church ni ya oyere bodo yere da kware yere da de bia so gwa pomzi bibia ye bia so okoye wo bi so a wo pato aya wo so papa o ma Ghana wo ya mo de apini akopɔ so aba Ghana Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit c'était fut un songe et lorsqu'il a fait le songe il a oublié le matin il a fait appeler tous ceux qui sont dans sa nation pas des féticheurs et il a demandé à ce que il lui parle du songe qu'il a eu la nuit dernière et qu'il les explique aussi, il lui explique aussi. Mais toutes ces personnes n'ont pas pu, excepté Daniel qui est le messager ou l'envoyé de l'Éternel. Et lorsque le roi fut appelé Daniel et qu'il est arrivé, Daniel a demandé au roi de lui permettre un peu de temps pour pouvoir analyser et venir lui donner la réponse. Alors lorsque Daniel s'est retourné envers ses frères, il a interpellé ses frères et il a demandé à ses frères, j'aimerais qu'on supplie l'Éternel des armées pour qu'il puisse me révéler le songe du roi et qu'il puisse me donner les explications. Alors son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo dit, quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, quand tu as la sagesse de l'Éternel et que tu pries ce Dieu dont Daniel était en train de donner ou lui faire des éloges, quand tu interpelles ce Dieu, tu n'auras pas de problème, tu n'auras pas de maladie, tu vas marcher sur cette terre dans la paix. Il nous dit ainsi que ça doit être. Alors lorsque Daniel et ses frères ont supplié l'Éternel des armées, l'Éternel les a révélé le songe. Daniel est retourné et il a donné le songe au roi et il lui a donné ses explications. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo dit, c'est comme ça que ça doit être. La nation Daniel et les féticheurs font ne vient pas de l'Éternel. Car un messager de l'Éternel, c'est avec lui qu'on doit marcher. Alors il est obligatoire et il est nécessaire que tu te mettes dans la religion de l'Éternel qui est arrivée.
Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh continued and he mentioned to us that yes, at this point, he is bringing to us things of this nation. And that he mentioned that he do not know if our elders or leaders in the nation have this knowledge or they have forgotten about it. But yet he said in the ancient time, at any point where there is a problem that is befalling the nation, the leaders will seek for the assistance from the prophets of the Most High. And that in the land of Israel, anytime there is a problem that goes beyond the ability of the people, they seek for the attention of the prophets of the Most High. And that is what they do at the time. But they do not know about our nation Ghana, whether our leaders knew about this or they have forgotten about it. He mentioned that during the time that the corona pandemic hit the nation, he said the people, the leaders, then call upon pastors to go into Parliament House to pray. He said that is not so in the ancient days. They rather seek the attention of the prophets or the messengers of the Most High. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is what they do. And when these prophets come to speak, then they put measures to whatever problem that is befalling the nation. And right there and then they realize that the problem ceases. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, it happened during the time of King Nebuchadnezzar in the Bible that has been talked about. That during this time, he said he had a dream, and that the dream that. And so he said, one should come and then tell him the dream and then also explain and interpret the dream to him. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, with this, Daniel, who is the prophet and the messenger of the Most High, got this message, and we should listen to what he said. It is this that was given to us in the book of Daniel that was read to us, of which Daniel mentioned that they should give him time to come and then give the king the message that he required from them. And so he went to his brethren who were also messengers of the Most High, which was read to us in Daniel chapter 2, and then he asked them to plead from the Most High to reveal the knowledge to them. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that the book of Daniel, as Daniel described the Most High as he is a God, that it is him alone who revealed the wisdom to operate and then also enlighten man as to what to do. He said if we really understand God as Daniel is describing him, the Most High, we will realize that once we are living, we will have a comfortable life. What is called sickness or ailment, that will never be part of our life. And also our number of years that is assigned to each and every one will lapse on earth before we depart the earth. He said this is about the Most High, who have spoken only to his messengers, and they alone have the secret and the hidden knowledge to reveal to humanity. Asumjenka home. And so a man run to me once a day, Papa. Or to me, Wabra Obayi, Yamasra. And Papa, or Yasudim, Papa, one animal, President Nanadom, a man and Paypo, or Yawasidi, or what Yamasra Richard, or son of the Aqua, man, better, Uncle Yampo, Uncle Bimco, Uncle Slow, Uncle Asso. You like it, Muslim. Be watch the way you obey. I said, I want to take Papa and one another Kobuka. Then my man should be a career. Upon what we have a ton, where's our baton? This is a garamba. A pair of America buying pots and skeppy, Pamra Ghana. Now I'll take it up with Obia, 10 billion, Obia Monabra, Uncle Sophie. Say, send so no man. Never was not a quarter, Eminem. I said, one to mention Koya. You be what you're obeying. Ghana by the hand, Yamaka, one of the way home. Obia, you was up. So, Abba, up, pedal. No mind all ye. What was the Abaya, the searching on concession? The sense of her, yes, Rassam. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que le Ghana ne pourra jamais réussir si les leaders de cette nation le rejettent. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que le Ghana souffre et ce n'est pas lui seulement qui en parle. Et il nous dit la nation souffre, même si le Ghana, il faut chercher le président de l'Amérique et qu'il vienne partager des dollars à chaque personne de travailler avec. Il dit que ça ne va pas aboutir à quelque chose. Car c'est une histoire, excusez, c'est une histoire spirituelle. Et
nettoyer, ça ne pourra pas marcher. Alors, son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo dit que tout ce que nous subissons, lui, il a le secret de cela. Alors que la nation, les leaders de cette nation fassent l'effort de se rapprocher pour qu'ils puissent ensemble arranger cette nation. Et c'est le moment où Bassana et un copain de mal. Oui, il me dit, et bien au home. Ensuite, il me dit, il y a un copain de mal. Et là, assassin, il me dit, on se voit que le school cushion. En maya, il y a un copain de mal. Je sais, il me dit, il y a un boom, un salon man, il y a un copain de mal. Aïe. Yes, il me dit, c'est ça, on dit, en maya gun and a win. Maybe I want your baby. That's all he has to put in the answer. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, les nations promises de l'Éternel qui sont les nations de Dieu, lorsque tu vas dans les deux nations, donc il y a l'Israël et aussi l'Arabie Saoudite, il dit qu'ils ont la sagesse et la connaissance de la parole de Dieu et aussi ils ont la connaissance de vie, raison pour laquelle ils arrivent à avancer. Mais au niveau de Ghana, la connaissance que nous avons, c'est la connaissance mondaine. Alors, il nous dit qu'il faudrait qu'on ait la connaissance de l'Éternel afin que tout puisse aboutir mieux pour nous. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh continue the message towards that. For the nation Ghana to see prosperity again or to see the nation flourishing, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is never going to be possible. And this is because the nation will have it good clothing to put on, or the nation will flourish. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said it is left to the nation leaders to seek his the key to the success of his nation. He said whether the nation will flourish, whether things will turn to the right or to the left or up or down, he said all of them are in his hands. It is him alone that can reveal all things to people, and therefore leaders must turn to him. He said it doesn't matter the change of government. We can have election 10 times, change government 10 times, but yet the nation will still remain how it is. He mentioned that sum of money to the nation to extend that the leaders of the nation can share to each billion to live life with. He said all these 10 billion will go to each and every individual in the nation, but in no time we would not be able to make anything meaningful with that amount as has been shared to the people in the nation. He mentioned to us that everything that brings the downfall of the nation or brings the rise of the nation are in his hands, and it is him alone that can reveal this to see the nation flourishing. He said there is no leader who will yearn that I will come and will not wish anything better for my nation. They are all trying what they can, but the secret to the downfall of the nation lies in his hands, being the messenger of God. Amen. NC is a show one. Thanks, Rama. Namibia, where you were, man. Amay Yakupana man, Brasu. Oro Okumukra, Ora Yaraba, Okumukra, Ora Huchet, Okumukra, and Musina San, be better could say for a man with that or Okum. This is a bear in the Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo dit, la nation ghanéenne est la nation de l'Éternel. Alors il faudrait que les morts prématurés diminuent de taux et aussi les maladies. Il nous dit les problèmes spirituels et physiques et il nous dit les fardeaux. Tout cela doit diminuer. Let's ask you to do so for them. I hope about Manama on Master. Look, my poverty. Not yet about it. On to come. No matter how we are from within a year. I'm going to be able to come. And I'm changing. I can't mind. Our madam was about one. And who was that? Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que les soucis de cette nation ou bien les soucis qui sont dans cette nation, ça peut atteindre un membre de la religion Asumdio Totomsum. Mais dit la maladie ou les problèmes spirituels, c'est impossible, ça ne pourra pas atteindre quelqu'un qui est de membre de la religion Asumdio Totomsum. Peut-être que les problèmes qui sont arrivés dans cette nation, les problèmes financiers et autres, ça peut t'atteindre, mais pour dire la maladie ou des problèmes spirituels, non, tu ne pourras pas être atteint de ces problèmes.
Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh ended, but he added unto us that with the members of Osagyefo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh said that the nation itself is going through difficulty, so it's not going to be that members will see themselves so comfort in the nation. The difficulty in the nation will hit them a little. But yet, what is termed as diseases and ailments, and then the early death in the nation, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, with that, it is not going to be the portion of the people who are members of Osagyefo. He said the spiritual attack, the spiritual problem that is being poured on the people in the nation, so long as you are a member of Osagyefo, you should see yourself out of all this. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, that is what is going to happen unto the nation until when leaders give him the attention and then he will turn things around. He asked that it will end here, but all that he has said, we would like to put it in account a little bit briefly so that we bring the now the Eddie Mayano, the Okaya, Ediba, Potoka Samuno, Ediba, Kankasamu, Yabon the Tofa, or Mayati Assessor, Boso in Yankopono, or say, or no, Asuma to me, Cassia, I or no, Sombra no better than your Maina, Onion, Yamisomai, or Cassessa, Boso in Yankopon, and Humobro, mining tea, and was Wabapon, the Titian Huba, and as a Titibosha, or the boy and Anomono, Wamana Ben was Sabrimo. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh so ini Nyankopɔn ɔtini na ne nokware nso esipi na ɔhwɛ so embra mu se na nasɛm te amen hallelujah na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo aka kyerɛ sɛ aboso ini Nyankopɔn no wambɔ nipa ɔse ni nsɛm a ɔde bae nyina ne nyina no ɛyɛ nkɔmhyɛ na nkɔmhyɛ ne mu no ne yɛbɛhu nsɛm a wɔda ne di Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ aboso ini Nyankopɔn yɛ ɔman miɛnsa ɛde ma no ɛwɔ ne nkɔmhyɛ ne mu sɛ ɔman miɛnsa ɔde asi hɔ ama ne ho no ɔde ne som bɛgyina ɔman miɛnsa ne mu na ɔsom a ɔde gyina ɔman miɛnsa ne mu no ɛna adasama nyinaa ɛsɛ yɛde yɛhuram ansa na yɛnya ahema mu akɔ wɔ daakye atemmuada Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ saa ɔman yi ɛna ɔman yɛ ɔkenkanfo no kenkan sɛm no de ma yɛn wɔ Isaiah nwoma a ɛyɛ chapter 19 verse 24 to 25 Our children say, O my near Nyankopɔn yi si hɔ ɛde maa ne ho no ɛyɛ Israel, Misraim ɛna Assyria. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kyerɛ saa ɔman mmiɛnsa yi ase ɛde kyerɛ yɛn ɛkyerɛ yɛn sɛ Israel deɛ yɛnim no Misraim a yɛbɔɔ so no ɔse ɛno ɛna yɛ bia a ɛnɛ yɛfrɛ no Saudi Arabia ɛna Assyria nso a yɛbɔɔ so wɔ kyerɛsɛm no mu no mmerɛ a na nsɛm yi ba no na dɔm a ɛwɔ hɔ no na moyɛ akamfoɔ saa akamfoɔ yi a na ɛtu yi a ɛnɛ ɔmo ba bɛtena asase a yɛfrɛ no Ghana ɛsiane bɔhyɛ a Nyankopɔn hyɛ wɔn mo no nti Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ sɛ ɔbɔ ɔman mmiɛnsa no na yɛ Israel ɛyɛ Misraim yɛ Assyria anaasɛ akanfoɔ ɔsi sɛ na Nyankopɔn kaa yɛ ne nti wasoma Moses ɛma ne Commissioner Mohammed, Yamishra Nasumje Kano, or Manusum, Nanimuma, and Odicoma Arabia for Afe and Edru, or Manga, Nasu, Assyria for Nafe and Edru Yesu. Minisum Abepie or Manga Namu, and to assume Biara, a dear Huako Remuno, and see a giant near fire, whom Beshan, Kupon Sumnemu, and Sana Yasumje and Ahuto, or Senior Kupa, Bonnie Passombras, and Seneso, na Omba Brasa, no Peno, no Via woman, Himamu Ako, or Sanya Sana Yakupa Yano, Nasana Yan and Ninti, Waba Himabiano, Baku Ayosura Himai, and a Baku Ayabon Samja, Rokasa, Obibia Robeba Sassis or Babedi or Nyankopon ni hyehyɛ so no ɔno na ɔbɛma no soro ahema mu wɔ nakɔ ne ɔmbɛdi Nyankopɔn ni hyehyɛ so no ɔde ne bɛto bɔnsɛm gye mu ɔma ɔkenkanfo no kenkan sɛm no de maa yɛn ɛwɔ Exodus nwoma ne mu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ nhyehyɛ Nyankopɔn yɛ no yɛdi so a ɛno na ɔbɛma yɛ kwan ma yɛnya akwanya akɔ n'ahema ne mu ɛyɛ ɔsoro ahema ne mu ne yɛambɛdi nhyehyɛ ne so deɛ a yɛbɛkɔ abɔnsɛm gye mu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ Nyankopɔn ne som a ɔde baayɛ ɛyɛ Israelfoɔ deɛ ɛna Arabiafoɔ deɛ no ne nyinaa ɛka
nyankopɔn ne nsɛm a ɛyɛ baako no ɛsan sɛ nyankopɔn yɛ baako ɛsan sɛ ɔyɛ baako no nti ne nsɛm nso yɛ baako nti yɛkɔ Kyerɛwsɛm no mu a wokenkan ma yɛn wɔ Deuteronomy no a ɛkyerɛ yɛn sɛ Moses baeɛ no ɔka kyerɛ Israelfoɔ sɛ ɔmo hu na ɔmo nka sɛ nyankopɔn ɔyɛ baako saa nyankopɔn baako yi ɛna ɔda ne nsɛm de adi ama no saa nso na yɛkɔ Koran no mu ɛyɛ Arabic nwoma no mu a ɛka no wɔ Koran chapter 112 sɛ ɔmo nka sɛ Allah ɛyɛ baako Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ne nyinaa kyerɛ m sɛ aboso yi ne nyankopɔn ɔyɛ baako nti ɔsom a abae so ne nkyerɛkyerɛ ne sɛ Nyame ɛyɛ baako na saa nyankopɔn baako no sɛ nipa bɛhu ne ɛbɛdi akyire na yɛde ne nhyehyɛ so no ɛyɛ ade a ɛda fam Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo asɛ nhyehyɛ ne sɛ sɛ yɛhu sɛ nyankopɔn yɛ baako a yɛnkɔgye sunsum mu mmoa mfa mfiri baabiara yɛnkɔ sunsumni biara hɔ nkɔgye mmoa bi amfiri ɔmo hɔ sunsumni a ɔkaeɛ no ɔsɛ ebi ne asɔfo ebi ne amalamfoɔ ebi ne adinsifoɔ ne akɔmfo ɔsɛ yɛnkɔ ɔmo nkyɛn nkɔgye mmoa biara na mmom deɛ ɛbɛsi abrabɔ mu biara no yɛbɛhwɛ anim sɛ abɔsɔn yi ne nyankopɔn ɔyɛ baako no ɔno nko ara na yɛtwɛn ne nsɛm mu mmoa sɛ ɔbɛba ɛbɛboa yɛn Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ tumi di nhyehyɛ so a wei ɛna ɛbɛboa yɛn ɔsɛ titi no na titifoɔ no nim sɛ asɛm bi si wɔ ɔman no mu a ɔmo da ɔmo ani kɔhwɛ nyankopɔn na somafoɔ no ɛkɔbisa ɔmo anaasɛ nyankopɔn ne kɔmhyɛfoɔ no ɛkɔbisa ɔmo nanso ɛnɛ yɛ Ghana ha deɛ saa asɛm n'ani ha ɔsɛ ɔnim sɛ mpanimfoɔ no na ɔmo werɛ fie o sɛ kae na ɔmo kae o na mmom ɔkae yɛ sɛ nyankopɔn deɛ kwan a ɔfa so de dan ne nsoma asɛm anaasɛ ne hinta asɛm adi ɛde ma adasama ne sɛ ɔsoma ne sorodɔm ba asase no so na ɔfa ɔmo so de ada nsɛm no adi de ama adasama enti Israelfoɔ a Nyame no asɛm bɛdi ɔmo hɔ ne ɛdi kan no asɛm bi si a ɔmo abisa sɛ na asomafoɔ no bi wɔ he na ɔmo akɔbisa ɔmo na ɔmo de hinta asɛm a Nyankopɔn wɔ no ada n'adi de ama ɔmo wei ɛna ɔkyerɛ nsa asɛm bi si titimmerɛ no mu ɛwɔ Daniel nwoma no mu a ɔhene a yɛfrɛ no King Nebukadnezar ɔsi wasum daeɛ na ɔsɔreyɛ ne werɛ afi daeɛ a ɔsomyɛ ɛna ɔsi ɔhia obi ma nipa no abɛka daeɛ a ɔsomyɛ no de akyerɛ no na ɔka daeɛ no wie a wasan akyerɛ ne daeɛ no ase Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ nipa biara ni hɔ a ɔbɛtumi ayɛ saa adeɛ a ɛte sɛ nipa a yɛdi nɔteɛ na abɔ wo obiara ni hɔ a ɔbɛtumi ayɛ ne saa na saa berɛ no na Nyankopɔn ne kɔmhyɛni Nyankopɔn ne somani a ɛyɛ Daniel ɛwɔ hɔ ɔkɔɔyɛ no ɔkɔbisa ɔhene ne ɛberɛ sɛ ɔma ne mmerɛ na ɔmfa saa deɛ ɔrehwehwɛ no mfa mmerɛ no ɔkɔɔyɛ no nso ɔkɔtoo ne nuanom a ɔmo nyinaa yɛ nkɔmhyɛfoɔ a Nyame asoma ɔmo ɛna ɔne ɔmo kɔkaeɛ sɛ ɔmo nsrɛ abɔsɔn yi ne Nyankopɔn nea ahinta asɛm nyinaa kora no nea nyansa nyinaa kora no nea ɔno na ɔsi hene na ɔto hene na ɔmo mbisa no na ɔnda ahinta asɛm no adi kyerɛ wɔn mo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ nipa yɛte Nyankopɔn ase sɛnea Daniel ɛda n'adi yi a anka yɛn nyare anka yɛn yɛbɛtena asase so asomdwoe mu ne ahotɔ mu na mmerɛ a Nyankopɔn ahyehyɛ ama yɛn sɛ yɛbɛtena asase no so no nso ɛbɛso ansa na yɛwu Ɔkrɔnkrɔnyi enti ɛna nipa yɛahu Nyankopɔn n'akyiri akwan na yɛnsom no kwan papa so no ɔsɛ wei nyinaa nti na ɔka kyerɛ sɛ Nyankopɔn ne som ɛne ɔman Ghana mu ɛsiane sɛ yɛn nananom ɛdi akɔmsom ɛna ɛbɛdu ɔman no mu enti yɛn nyinaa sɛ bibi to yɛn a yɛkɔ nkyɛnkyɛn kɔpɛ so som bomboa ɛfiri asɔfo ɛfiri maalamfoɔ ɛfiri adansifoɔ ne akɔmfo hɔ enti wɔn na ɔbɛka sɛ ɔno wɔntu saa nammɔ no bi da Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei ɛna ɛyɛ ɔhaw a ɛgu yɛ so na ansa na Ghana bɛyɛ yie no gye sɛ yɛgye ne tom sɛ Nyame na asoma no na hintasɛm bi a yɛpɛ ɛtie ɛfa Ghana ho no yɛdan n'ani de kyerɛ no ɛna ɔka kyerɛ sɛ Ghana bɛyɛ yie a gye sɛ yɛdan n'ani kyerɛ no ma yɛn susu da sɛ yɛngye ne ndi yɛngye ne ntom sɛ Nyame na asoma no na Ghana adane afa ne ntom apaifra ɔse ɛnsi na wei na ɔka kyerɛ sɛ Ghana bɛfa ne ntom apaifra deɛ a na sɛ ɔman mu mpanimfoɔ ɛyɛ amanyɔkuo anaasɛ ban mu mpanimfoɔ ne ahemfo ɛsɛ ɛda yɛni ɛmfa nkyerɛ no na hintasɛm bi a yɛpɛ tie no yɛmmerɛ ɔno Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nkyɛn no nda na bi ɛmfa mma yɛ ɛsiane sɛ Nyankopɔn nko a na ɔkuta hintasɛm nyinaa na nkurɔfoɔ da na di bi ama ɔmo ɛyɛ ɔne somafo a wasoma ɔmo ɛba asase ne so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔtoa so na ɔkyerɛ sɛ yɛhwɛ
Sagana, you see a bay year, and ye da, no children say, you better to about 10 times. Now, as a son by 10. Now, so send a gun at Tiasa and a Betty, and to me, Pejani Mose and Gio Nuntuma. I see a Payakosra and free America president. No Fassica, Pudu Fambre, Sicas, a mine penny fortune and the Matimem. Ubibia Rabenya 10 billion, 10 billion, 10 billion. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh, Chichadi Mayasian Fambo Brakrana, and check your bounces as a getting in Abbey Free and Sam. Now he does some Emma Ghana, Ghana, Aircom, say media, Nisam and a crack, or no one of Betimiana and Didia Maya, Nagana, a funny to my pay fra. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh says, Sabrea, or didn't try Eddie Maya, Yagina, and Die, near Shano, the son of Amayati, said, no, so my Ghana, how would that? And see, or more was to get to do some, yet to me, Cassia, how I got a woman, a veteran away from Kakarabaka, Nansu. Say fun bambo, say fun Yaria Tia, one pass over my wodia. Ya, dear, whoever Thomas will get to do some the year who be soon what tea, asons of finity, Nipa or my woman. Ya, was to get to do some wood. Yes, tea, maybe. As I said, now coupon was so many Naba, and on the bamboo I sipping Eddie Maya. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh, the Nissemina, Ebesiha, Prepamuno, or the same, Anu, Ebebraya, Yada, Obiberasi. Nous vous donnons des informations. Toute personne qui veut nous suivre en marche sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, il te suffit de taper Agyeman TV officiel ou bien Osagyefo TV et tu vas nous recevoir, tu vas nous suivre, tu vas nous prendre sur Agyeman TV. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo est le messager dont l'Éternel nous a envoyé dans ces derniers temps pour sauver toutes ces personnes qui sont dans la détresse, qui ont des problèmes spirituels, des problèmes physiques. Rien ne va dans ta vie. Bien-aimé, viens voir son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo et par sa main, lorsqu'il t'imposera cette main, donc l'Éternel a béni, tu vas voir que tu seras libéré de tous tes problèmes de fardeau. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo est situé à Kumfi et Tuam. Bien-aimé, si tu veux venir à Kumfi et Tuam, il faudrait, si tu quittes au niveau de Takoradi ou bien que tu quittes Abidjan, si tu viens par le niveau de Takoradi, tu prends un ticket en allant à Accra. Et arrivé à Mankesim, tu diras à l'apprenti que tu vas descendre à Esochia. Lorsque tu vas arriver à Esochia et que tu descends, tu prends un taxi, tu dis non que tu t'en vas à Rabi. Tu dis tu t'en vas à Rabi. Et le chauffeur va t'accompagner. Si tu quittes aussi au niveau de Togo et que tu es en train de venir ou Accra, tu emprunteras un car allant à Cape Coast. Et arrivé à Winnipeg Junction, tu diras à l'apprenti ou le chauffeur que tu descends à Esochia. Arrivé à Esochia, tu empruntes un taxi. C'est la même procédure. Tu dis tu t'en vas à Rabi. Ils vont te faire venir. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, il travaille tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il est toujours là. Si tu viens, il va te recevoir. Si tu veux l'appeler aussi, tu mets le code de Ghana qui est le plus 233. Et tu mets le 2, tu mets 72, tu mets 12, 68, 08. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, lorsque tu vas l'appeler, il va te recevoir et il te parlera. Bien aimé, viens et tu verras la gloire de l'Éternel se manifester dans ta vie. Merci. Rabbi Yekese. Yekese en pas. Yena yenem se yebesha dwumadi n'ase yama yahu ti asie se Dormaa Ahenkro asase su ne yaba yi na Osagyefo Oseadeeyo Dr. Agyeman Badu the second ose hwɛ yɛn saa kɛkɛ ɔdɔ ne ɔpɛpa ɔwɔma ɔsom ne nti watu ne nananom mpanimfoɔ sɛ ɔmo mbɛtena dwumadie so na ɔmo hwɛ na dwumadie ne nkɔ dwoodwoo na ɔno ɔkwan so a wɔreba ɛsan sɛ dwuma ne dɔɔso kyɛ anɔpa yi na dwuma bi bɛfa ne pofrem kyɛ wɔ baabi
ɔhwɛ nim sɛ ka ɔbɛtumi abɛdu na so anya abɛdu ha no mmira so sɛ ne num nsɛm a ɔwɔ ɛde ma yɛ no yɛbɛma mpanifoɔ ɛde ama yɛ enti mensɛbrɛ no mekɔ yɛ nana ɛyɛ Osagyefo Oseadeeyo Dr. Agyeman Badu the second ne si anan a ɔwɔ ha na ɔde ne nsɛm ɛde abrɛ yɛ ɛda mo ase. Osagyefo channel about also amayewura Ɔkrɔnkrɔnyi tempanifo ani asafo manyina ase ebe aba ayada Samri who me say Dormaa efitite samples on it when kasa and you 2 media and suited me I feel Dormaa wura on your mammy I don't know who doctor I was saying to my dad Osagyefo Oseadeeyo Dr. Agyeman Badu Otosumiyelu baako nkɔ enyane yɔnko akɔlane yɛ Dormaa hema deɛ a wɔde ama ne mpa sɛ ɔhwɛ so ɛno yɛ akamfoɔ yɛ amammerɛ te asɛm a ɛba no ɛyɛ ewura no mmienu emi gyina wɔn anim afa kyame so ɛde ato ewura anim kɔkwasɛ mu sɛnea wɔn hyehyɛ ɛteɛ no yɛsi sɛ nkɛlɛ ewura no ɔmo amu ɛkɔ kukuo mu ɛno yɛ burufoɔ yɛkasa buroni bɛkasa yɛ tɛɛ ofiri kukuo mu hɔ ɛbaeɛ no asɛm a ɔde too n'atɔntoda anim ne sɛ madehyɛ kita no no maagyina to mpɛko pɛ ogyina Dormaa ne dirim ogyina ne maame dirim agyina to ɛkyɛ sɛ nhwɛmu no a ɔmokɔ kukuo ma wɔmokɔdiiɛ no akwasɛm ni na wɔadu papapapapapapapa ti ɛyɛ ade a Dormaa no agye so no ato na ɛsɛ sɛ sɛnkyerɛnni bi ɛda adi ma yɛwura ehu sɛ asɛm a mekan ɛyɛ yɛwura no n'anim asɛm atumi di akyire Nyankopɔn bɔɔ nipa ɔbɔɔ soro ɛne asase ɛna toro kunkuru ya so kasa sɛ nipa efiri dɔteɛ mu na awieɛ yɛbɛsena akɔ dɔteɛ mu akyerɛ sɛ asase ɛho hia papapapapapapa toro kunkuru asɛm so agyegya bi ani ho ɔkwasɛm ni anɔpa na awieɛ yɛwura ne mu nkasa yɛate papapapapa ebi fa a yɛayɛ twi kasa mu
ebi so far tete yewura no ayi nsi kasam amba Ghana Dormaa everybody what sheja na yeto kasa ni bi efa French kasam abaya na wono ho de Yewofa. Any morning. And I was Agyeman. I want it, I'm on feet. Mine, I will. Yes, son of the Pragope. Let me be a baby. Yes, I will. Yewofa said, any year. Mine, on the mine. And I was Agyeman. To Dormaa Yawoh fano. Asama abe. Dormaa hene o maame de do. Agyeman wa tu. Ase nipa ba fie na ya suya sam eba. Ya manakona. Agyeman ka busiana ho. Bushana bomb. I will grab a cook. I'm put to a bomb. I dashing a woman in Munya. Now, I bravo over one. I never cook back. The idea, Udia, and son. I bravo what Marshall said. If I'm to only say. Sesesia sampayeti yenya sasi baby antra ebene na sansampai akukuni atrase ama mpanifo wo kasa kire ene baby atra ile so ba yetie no ebe tane enamsa nkawo mo ye pese somewhere at Ghana. Somewhere at Ghana. I'm a church at the defeaters. They have one shot at the hot. Everything about I shall say. Amen. Ɔkrɔnkrɔnyi Yawoh. Ade mpɛsɛ no ho kakra ɛde akyerɛ yɛ. Nananom sɛ yɛwɔ nimdeɛ bi akora na yɛwura ɔde nimdeɛ no bi abɛka yɛ ho. Titiriw ahemfo na ahemafoɔ. Nsase biara yɛto so. Yeah, I saw my ambition. And I'm one. Everything I sit around on my money. And somewhere left. You would have other than here. Then he doesn't be Asian. No, Yawura. I am my him, as I said. I did not suffer money. I never my fire become. I had no mouth for. They didn't carry on. Amen. I can't know my soul. And then back up our Ghana. Onene money bia sa uko adisiamwo anyine nsifo babraboma yaka say enunity that the first 4 alphabets A B C
Bino yɛ ɛna dino ɛyɛ Dormaa mee baabi Ahenkro no ɔte anɛ wɔte saa asase no saa asase yɛntam wei na Dormaahene na ɔkyerɛ sɛ ɔno bɛtena no ayi ɛka maako du nine. This Duno. Papa tells no car of Fatansi. When was a sin, Yantama, Dormaahema, on the natural good, in this year, but over my some away. Ama. What? What change? I change since then. I'm not going to say, never been anything in Mecca. Israel. Israel. Well, ma, I will. I see you. I hope I think that's no. I hope I think that's no. Zebra, I can't say. Say doesn't wear a puguni. I don't know. I'm going to say, oh yeah, I can leave papa. It's unsincere for what we are come for. Where am I? That's a leader. I can fight him. Don't you for me surprised that to know. I have to go. Can say, Ɔkrɔnkrɔnyi ada na de akyerɛ ana wunni baabi a ofira hwee nkyerɛ sɛ wunni baabi a wɔwɔ if you don't know where you are coming from definitely you don't know where you are going tina Ɔkrɔnkrɔnyi ama yɛhu baabi a yɛfiri ɔne baabi a yɛwɔ nnɛ wɔakyerɛ sɛ heaven no say it's not somebody. And you know, a sense is to you. In a Casanova, we say, as I see where you down on it, also. When you are there, some of the visa, I shall win some. Asani adiene eyo ode na mi enku a hotamase wonimu onusunimo enti obako ni no bere no no ho faade na so tie bia no usunno asore no nsempa no Agyeman won Dormaa.
Okay, then. Okay, then. Eso Dormaa no kuro papa. Dormaa no be di kan. Okay, then Dormaa, the whole Ghana. I know you're number one. Let's have a car. Masa akaya bang radio sa ahapo. No, you're number one. Radio sina Ghana number radio. Suppose me car radio ga odu wasabe, odu 5, odu 3. Na Dormaa sam na meka. Regina. I want to know what you cry. I imagine over here, my father, Regina, baby, I want to do. Let the girl somewhere. Me now, plebeian, let you pay what's it. Let's see. Baba, he also, the motor Maya Abua, the Babiaras, was motor Maya. Rabbi, I can say. Na yɛdase Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh so na wakyerɛ yɛn Dormaa sɛ na Dormaa Ahenkro krodua no ne dibia ne ne tibia ɛwɔ Ghana nyinaa na yɛnim sɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh kan deɛ saa na ɛbɛyɛ hɔ yɛkɔbrɔ no bi yɛfrɛ no Agyeso na nsuo ntɔ mmerɛ bebree ɛne yɛkɔduru hɔ na okese ni akoye program no ohene ne ka se nsuo ntɔ ti free ho ye be program ne ka se yesro mo ye be wie sanse be mra ye kɔ goso no goso mahini ano mo frɛ no goso Moses okosere Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se nsuo ntɔ mfie bebre ebusum bebre joma nsuo ntɔ se Nyame na asoma na pa ono wagi na di opese nsuo ntɔ saada na saada no bra Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh fra ahemfie hɔ a ye kofi akosiesie ye ho aba badwam sei se ne yete han ana nso hye ase enwumre ne yentumi anya program no esa se Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh wagye atum se yo de o kan ye no mate ampa so nsuo tɔe enti ye ba ha no bra ye kɔ radio so host ne ka kyerɛ se nsuo ntɔ wɔ ha enti se Nyame Somafo ba de a ɔma nsuo ntɔ yeso ye ka kyerɛ ne se ye hu bi da enti de sere wo Agyeso no ye sere se ye wie program no ne ye kɔwia na fe nsuo na tɔ ti aba ha nso ya sere Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se ɔma ye wie na ye free ha osoro nsuo no atɔgu asase so wei beda na di ma dɔm ehu se asafo Awurade ogusu ye ne titi adwuma wakai Ghana wasoma ne sumani na ba Rabbi ye kese Adeshe ni na mfemma nko atete mpongodo Adeshe ni na mfemma nko atete mpongodo Adeshe ni na mfemma nko atete mpongodo Asemi ya Ghana ha asem Osande aka ọma ye Ghana ye mmobo kura Nanso tete osum na nanu meja to ho ko fa bosumsum ni nti Kemo ọma ye Ghana atete wa ye adenya bosumsum nko Obonsam de ya bonko asome mu fi bebre Na ahempoma nko bi judansa ko be mra asiro ni baba no Mumtie Ghana abakwasam no Wono wansu iri na chire no Okomshenye a odi kan pe wo wiase no wo frɛ na kan No ye kin na neba wo won wozi don asase no do Na akan wo kan nuanu mi de wo soma bosomsom no Oka chire won de Humji abosomsom na homosom nyame Na enuanom na enti na asem No ye enuanom ne mado no pe Ito the one but na Syria mem Na Assyria hono nso Obawo mba no da wotwe Na wo nyina ba ye nkomhyefo nko Na akana otodo da wotwe no Ono na otumfo Nyankopon Oshe ne bo bi de Mesesi asase bi
ama owo na wo nsefo no na wo ebiblem ane enufunsu na wo repim ho da na ho nkotena ho na aka na ebusuaku no nso ye wo obiara na ne dom obiara na ne dom nko na aka na odi ka no pe wo wiase no ono no dom ne fantefo itabere awanam awo ba no na aka na otododo awotwi oda na yihwe akandom ne mu na okakire honde ma hu dam nkofu bui we mu wo mu no okuhin be fie pie na ono na obadan akunfi no na otam no nso aka na ebusia panyina na oda wa no nso ofrane na nakwa wotu etimosi mo baye akunfi otamene no na dam na nakwa wotu no mu na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Sofinam interfere na nkomhye na ahyema kura osande obiara ne ntu maya oman no tido fi aka sam da obiara da asomdwe bebewi ase no wo ba fra ni Shilo na na asechira anya asomdwe onara na wa aba no echenje biara yi hu kura akan nane Nyame Somafo Yawoh akan nane Nyame Somafo Yawoh okuyin mu okuyin yansamu oyansafo obindu wanyim obindu wachi wana no yewo se oya manama nana ono na wa ye na mwana no aya manama nana ono na wa ye na mwana no oda asomdua baga ne wiase nyina na nka abosomsom ne nti Onyankopɔn na nyimiyambo yen na ena o da akiri Onyankopɔn nam na hu maborodo oda adom kasi bi amoman Ghana enti oman Ghana humtie na Malakai 4:5 na wa ba no ono na okete sunsum konkron okasa du ba bia mframa na doka o twa sunsum fia je oman yi mu na wa mo impa de seyin ba ra nya hoto enti mi ni ada se ne hwehwe no na ayeresa na ayene samate hwe mi ni a woti fie hwehwe no na ayeresa na ayene samanate obayi wa onyina refre wodo na wa kire wo Onyankopɔn na kire akwan oya aboso yi rabi ne ba ofrana Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh edi we na abayifu osuro edi we na huhum fisuro edi we na obonsam suro enti mi friend ebro bi anka de ayeye mre mu masaye oh my God na nkwaje botana wo na se wa ma kan krofo aye yo kura atawa yenti na me bo wa bodin okusukuku yanko na ya resa wono mununkum biekwan mununkum biekwan susum konkron na sinaman susum konkron na sinaman Ponton from no masumde oyo won weni oduma kuma no yo jaframe mi awa na mame enunti na me fra o Nyame okasa fra bu na etapar da bim na odupon abufu ne nyenti ka brawo abrabo ye ne sika ne bo Awurade na mo ye bibia no so kan pampe na oyetum no botentim osoro na asase ni wura no oye ahen mu hin no ewura mu Awurade kana ma kana hin
Nyansa video Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh. Yahweh. Agyeman. Agyeman Ɔkrɔnkrɔn. Ɔkrɔnkrɔn. Enda asifata wo. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh. Sawama. Na kaya bene. Enda asifata wo. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh. Sawama. Na kaya bene. Enda asifata wo. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh. Sawama. Na kaya bene. Oh my God, and I see in Adam, Papa. So you can have a baby everywhere. Oh, no color. Now, consuming in Fataye, now so I end the Osande. Only to me, we were at the baby. Now, your town for some number, now so. It was about 2 years, really, Abadeeyo, Yaminema. And it's in Agrina that today I agree can go. Now, I want to abana in Amayanti. Nanka Amico Kumina Mahina, my Bayan Mumpo. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh. Atasefuna ewufu nyina yerusu yefrewo. Yehiawo. Osana ekite huda power the platform ko na na bobo nwifo anu de gusan no do awon to no eto ja ondo me da show no kura ona mo kasi yeni nti si akaka wiate mo ntuma nyina se ahim mpa ona osomodo ona me da benti rebada na no konkro de akira man no ama o nyina wa gbe brade ni dinda what the better kuru wasum no she si akaka wiade mo ntuma nyina se ahim mpa ona osomodo ona me da benti na rebada na no konkro de akira man no ama o nyina wa gbe brade ni dinda what the better kuru wasum no Ebiasi aji nkwe ya gbanda bi enu no ba e bia me no ya jefo yawo ye ntumu fo hye jinti asidan yawo te da ya baka rabi na baka ye ya we Elijah ba e bia me no Nyame Somafo Ɔkrɔnkrɔnyi ye ntumu fo hye jinti ya jefo bofo Asidan yawo de da Rabi na bakaye Waye bia me no Ye tu bo je jitina Asidan yawo de da Asidan yawo de da Rabi na bakan Rabi yekese Ayakasampa Rabbi yekese ayakasampa yabatwa jumadi no so sene yakaye no yemre no ko mre ne ya yemre nti ti mo yebe ya ka asuje nka ho am da de ba de meti ya bokwe hey agude dada ayemi no makara ho e ba san so ensini bio last namakada abosi akopo na assembly asigmeta e be bezin say what you do api na yene moko ndi aka akoro ma second one arabani asafi sha se bobo domna no na kasachira oman owo ya sodi akwa wona de owo ya sodi chachira ho Kasi answer pra message business awabera botum abajon damo okuru to wozi bra
nkruwa kasa no na ma chewo okwan amonam da ebe no wonya so bi ma checho e na dwumadza apere ebi na aba to wan shall so okwa won kan che Dormaa ebe efidu sa maka kire ho na ya so ho na me ho ye won sere ye sade oya obi ada sidi na oboa e yo hino botuma ba soje botuma ba polisi botuma ba fast no ku mere mo yin botuma ba aba no pe hu botuma ba dan aye do kase ama jumazin ayanta za yakwa ahafure me ne ya ba lese tete baba ya 1000 obaye shemna bayin pe hu na ma kire ho na wo ba wanka ye me na mo tuma kudi na so nti obaye kakra na ada wo po na odan ashama wo Ghana na ana ma man when you ask me, the most about us as we give Israel, when she asked me, Bamaka, with the Nebuchadnezzar. Son Éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo vous interpelle. Il dit que ça fait 2 semaines de cela qu'il a eu à dire cette parole. Il dit si l'œuvre que l'Éternel lui est chargé de venir faire sur cette terre, si on devait diviser en 10 parties, c'est maintenant qu'il a fait une première partie. Son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo disait que l'Éternel lui a dit de nous dire qu'il est temps qu'il commence à faire l'œuvre de la qu'il a besoin d'aide de tout un chacun. Il dit tout un chacun a la liberté de s'y mettre. Et c'est un fardeau pour toi de pouvoir aider à ce que la paix règne au Ghana. Alors il aura besoin de toutes ces personnes et chacun, il va former des groupes dans chaque religion, chaque région. Et ce qu'il va former en tant que groupe, ce n'est pas parce que ça doit venir seulement de la religion. Donc on parle d'Assemblée d'Automson. Il dit non, que tout le monde a le droit de venir. Il nous dit que tu sois un corps habillé, je parle d'un policier, un gendarme, un militaire et aussi quelqu'un qui est du corps médical. Il dit qu'il a besoin de tout le monde. Alors si tu veux et que tu es intéressé, écris ton nom. Et lorsqu'il va former le groupe, on ne va pas dire non qu'on va faire uniforme de la religion pour aller avec. Il dit non, que ça ne va pas dépendre de la religion. Alors, on va former des uniformes, mais pas des uniformes de la religion qui est Assemblée d'Automson. Et son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo dit que chaque groupe, il aura un leader. Et toutefois qu'il recevra des messagers de l'Éternel, comment est-ce qu'il va enseigner les leaders pour nous apporter, comment est-ce qu'on va marcher pour que l'amour règne et que la paix vienne. Il nous dit qu'il a besoin, même si c'est 1000 personnes, 500 personnes avec qui va commencer, que si tu as envie de faire, il faudra que tu t'y mettes et tu vas aider à ce que la paix règne au Ghana. Son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo dit qu'il a besoin de tout un chacun, mais ce n'est pas une question de religion. Il dit que chacun se mette. Et son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que toutes ces personnes qui viendront, quand quelqu'un est dans la religion Assemblée d'Automson, tu as la protection divine et tu as la santé. C'est ainsi qu'il fera pour toutes ces personnes qui viendront. Mais lorsque vous viendrez, toutes ces personnes viendront, il nous dit tu vas avoir la protection et tu vas avoir la santé. Mais si tu ne te mets pas dans la religion, tu n'auras pas le royaume des cieux. Yo, Rabbi.